pričakujem, da bo Olimpija dala gol, ne? Da zaključijo z golom. Ne? Kdo je pol boljši? Glede na to, da je moja sestra na golu, ne pričakujem, da bo Olimpija dala gola. Sem bolj za Muro, ampak mislim, da bo danes Olimpija dvignila pokal. Zaslužile in upam, da ga bomo dobro proslavile, pa čez par tednov še enega, tako da bomo osvojili dvojno krono.